dirigeons vers la cathédrale de Notre-Dame, où un arrêt de quelques minutes est prévu. We are now heading towards Notre Dame Cathedral, where a few minutes stop is scheduled. Nos dirigimos hacia la catedral de Notre-Dame, donde está prevista una parada de unos cuantos minutos. Ci stiamo dirigendo alla cattedrale di Notre-Dame, dove è prevista una fermata di qualche minuto. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique a été commencé au XIIe siècle et pendant 200 ans, les artisans vont continuellement travailler à son édification. This masterpiece of Gothic art was founded in the 12th century. It took 200 years and thousands of craftsmen to complete this monument. Esta obra del arte gótico se inició en el siglo XII y durante 200 años los artesanos trabajaron hasta acabar su construcción. Questo capolavoro dell'arte gotica è stato iniziato nel 1219 e i suoi lavori di edificazione sono durati 200 anni. La cathédrale de Notre-Dame présente deux tours hautes de 69 mètres. Notre Dame Cathedral has two towers, 266 feet high, that is 69 meters. La catedral de Notre-Dame presenta dos torres de una altura de 69 metros. La cattedrale di Notre-Dame presenta due torri alte 69 metri. Nous sommes sur le parvis de Notre-Dame. Admirez la magnifique rosace en vitrail qui a 10 mètres de haut. This is Notre Dame Cathedral. Take a look at the magnificent great rose window in the center. Its diameter is 30 feet wide. Nos encontramos en la plaza de Notre-Dame. Admiren el magnífico rosetón que mide 10 metros de diámetro. Siamo sul sagrato di Notre-Dame. Ammirate il magnifico rosone della vetrata che misura 10 metri di diametro. Nous voici à l'arrêt de Notre-Dame. Here is the Notre Dame stop. Hemos llegado a la parada de Notre-Dame. Başındaki işte, başındaki. Toplar. Toplar.